Мына базар таң атпай кайнап атат мына. Быжыр элдер. Ассаламу алейкум. Базар аламы каналынын катталуучулары. Достор, 16 январь 2022 жыл. Бүгүн жекшемби күн, воскресенье. Сокулук мал базарындабыз, достор. Бул жерде музоолор сүт эмди. Мындан бияга уже чоң бука кунажым болуп кетет. Жашаа карап кете берет. Жакка уй базар, жылкы базар, могул жак кой базар. Бул жак жем чөп. Достор, биринчи видеону жем чөп тартабыз. Экинчи койлорду, анан музоо, тоок, бука кунажым баарын тартып отдельно чыгарабыз, достор. Сурагандар бар. Кайсы видеону тарттым, тартпадым деп. Видеого кирип полный белинип турат. Четтен көрсөңүздөр болот, достор. Сиздер видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийда калтырасыздар. Видеода ката кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайм, достор. Биз андан баштадык. Биринчи жем чөптү тартып чыгарабыз, экинчи койлорду. Сиздер только лайкты басыңыздар. Каналга катталып, жакындар менен бөлүшүп кетиңиздер, достор. О, букадан баштап сурайын. Алынган окшойт. Канча сурап атасызбы? 100? 100 миң. Жакшы. Эми сатылды экен десем. Эми сатылып атат экен. Жакта жемден баштайбыз. Жерде жүгөрү тартылбаган. Канча экен бул? 22. Арзаныраак экен. Чисти дикан 22. Жерде пияз, картошканы да кошуп сурап коеюн эми. Четтен. Пияз канча экен? 15. Картошкача? 30. 15. Достор, чүйдө сокулукта ушундай болот. Сиздерде кандай комментарий жазыңыздар. Кайсы жактан көрүп атасыздар? Полный четтен комментарий калтырып кетиңиздер. Жем эмеле келип атат, эмеле. Таң атты. Бу жемби? Не жем бакта? Канчадан болот атат? Арпа жүгөрү. Канча? 26, 27. 26, 27. Болбек кирет, болбек. Ассаламу алейкум. Амайсыз байга? Жакшысызбы? Бүгүн канчадан болуп калды жем? Эмне жакшысыз? Эми канча дейсиз? Ач элексизби дагы эле? Початкасы менин 22, 23 болот. Арпа 26, 27. Арпа 26, 27. Жүгөр да 26, 27, а? Жакшы. Весиңи катыша албайсыз. Весиңизди байкап. Бекер. Так, мен 98 болуш керек. 98 килограмм. Ассаламу алейкум. Шеф, канайсыз? Канча болуп калды бүгүн? 26, а? Арпа 26, жүгөр 26. Так, ассаламу алейкум бага. Алайсыз. Канча болуп атат бүгүн жүгөр? Жемдер. О, эмне баягы? Мени коет. Не дейсиздер мына? Жем эмес. Жем эмеспи? Так, ачылгандарын тартайык. Şey жазылып элек. Ассаламу алейкум. Канча экен жүгөрү? 22. Тартылбаган. 22. Канайсыз, жакшысызбы? Ассаламу алейкум. Так, бул аралашчы? Аралаш 27. Аралаш 27. А моңузчу? 25. Жүгөрү 25. Арпа 26. Арпа 26. Буğdayчы? 27. Буğday 27. YouTube'dan gördükleri çalı oturmuştu. Çalı oturmu? Жакшы. О, союз канча болот? 350 сом. 350 сом. Мишок, а? Мишок. Бул жана кормгабы? Кормга. Бирок жегенге деле кете берет экен бул. Кете берет, а? Мына жакшы эле союздар. Жакшы. Просто майда чүйдө болгону үчүн да. Бул бир мишок канча килограмм чыгат? 50 чыгат. Канча чап? Мишок. 350 килограмм. Там где-то разные, 40 и выше. 40-тан 50-ге чейин, а где-то. 40 килограммдан 50 килограммга чейин чыгат. Так, биз чөп жакка барабыз.
О, ақсақал қаншадан сұрайсыз бұларды? 5-6 айлық бучок ургачылары. Еркек торпақтар 5-6 айлық. 37-35 сұрап атам дейді. Мына күн шығып атат эми кой базар жақ. Бұл жақта таң атпай сода башталат. Ал сода болгондордун тартып элекмин. Эртең мененки бааларды. Чөптөр тартып кошуп коёбуз арасына. Саман, беде, жүгөр макаллары кандай экен бүгүн сени. Түштү деп атат бааларды. Азыр бар сурап көрөбүз. Так. Одан баштайбыз. Кунажын сода болуп атат. Швейц, алаток. Қанша сұрап атасың? 65. Сұрап атып. Кунажын. Так, беделер. Беделер қанша екен, мәке? 420. Беде. Мәкеде қанша екен? Мәке, сізде қанша сұрап атасыз? Қаншадан? 400, а? Басы түше баштап тұр, а? Так, бұл жерде жүгер мақалалар бар екен. Ассалаумағалейкум. Сіздер кім? Сіздікі ба екен? Алды кетті. Қанша дейді неге? Қанша құстар бар? 250? 250 болуш керек. Ama bedelsizler ki de. Kaçıdan bunlar? 400. Bas düşüyor başlattırım da. Çöptüm bas. 400'dün. Sen. O bedeler kança gene. Samanı sıraş gerek saman. O bedeler sıraş. Bakın size kança bede? 400 ha? Yaxşı. 400. Ama o toğun köyü ekan. Saman aralar. Assalamualaikum. Qancha? 400. Tak, bu da 400. Что-то qimmat turadi bu. To'q çöp, tabiiy çöp. 400. Yaxşı. Здравствуйте, Вака. У вас почем? 400. Вот уже продали, еще не продал? Продаем потихоньку. Поштучно, да? По 400? Да. Продали, да? Да, да. 400 саттым дейді бүгін. Розница. Это тоже ваш или не ваш? Тоже не знаю. А это почем не знаете? Так, не білбейін дейді. О, саман. Бұл жақтағы саман. Бұл бақалдары. Assalamualaikum. Qancha ekan bular? 250. Çöp qamış aralash, ha? Qamış aralash. 250. Qamış qap-qapda. Onu dravилкаga salsa четкий болчу. Көптөр билбейт ам. О, самандар канча экен? 300 дөн. 300 дөн, а? Бул ненин самандар экен? Будай, арпа, арпа саманы? Арпа саман 300 дөн. Жакшы. Бұл да жақсы екен ол чөп. Бұл 320. Мәге. Сізге ба екен? Бұл 320. А бұл қанша беде? 430. Жақсы. 430. Саман. Бұлын да сұрап қойған. Мәге қанша сізде? 300. Arpa bede, arpa buğday. Arpa saman. 300 ekan. Arpa saman. Bede saman da жібердім ғой. Assalamualaikum. Siz kim ekan? Qancha so'radasiz? 300 dan. Arpa buğday. Arpa saman, ha? Arpa saman 300 dan. Yaxshi. Öyle çatı qilib chiqarib qo'yib turibsiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Qanday?
Bu ушундай специально жасап койгонсуз. Салган, а? Канчадан болуп атат бүгүн? 26. 26. Сизде канча тонна бар эле? Бар көпүн. Öyle. Канчадан болот? 26. 26 дейт мына. Аны болгон арпа. Эми ол сала берет экен. Ишектин оозун ачып коет. Onu түшүрсө уже жабылат, а? Bazı жагам. Aynen. Şimdi жабылат да. Токтойт. Жакшы. Бүгүн баалар ушундай достор. Ягы уже бүтүп атат. Туз. Кана туз. Сизде туз оптонбу кандай? Көп сурагандарга барбы жокпу? Бар да. Тонна алып саткандарга. Канчадан эми? Сүйлөшөбүз да. Айтыңыздар. Боло турган. 6 сом берип деген алып беребиз. Алып барып бересиздер, э? 6 сом 50 тиындан. Минимально канча болуш керек? 1 тонна. Максимум 1 тонна. Минимально деген 6 сом 50 тиын. Номерди бериңиз аны. 777 777 Билайн 51 51 0704. Бул тузду негизи малга деле эмес, баягы баняларга да колдонот, а? Баняларга туз комнатасына салып коет. Ушундай мына. Достор, биз видеону аяктайбыз эми. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийда калтырасыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Жок, видео эле тартатам. Эми киргизем да. Бул портерлер жүктү калтырып чыкты уже. Брат.